Takže čaute, dneska si spoločne natočíme niekoľko hry v Robloxe, ale asi začnem, čo ja viem, čo tu dám, asi toto, toto je dobre. Počkaj, Matej, ty si zase vypal zvuky? Ja z teba... Pekný zvuk. Ne. Vole, hneď na začiatku. Ja viem, čo si nespavím. Presne viem. Keby som bol nejaký prezident hudba. Prezidentka hudba. Raz. Čo? Dobre. Čo mi chceš povedať, že... Hej, stále si to povedať. To čo je? Sem. Viete čo? Ty vole, poď. Takto. Už nemáš. Dobre. Už je vyriešené. Dobre. Jasnečka, že ideme si vpavnúť. Kúko mašinku vrtaku. Ja, to je copyright. To je copyright. Kopíruj oni. Hej, všetko. Ja si musím ísť zase spavnúť hentu. Ty vole, ja máš bagenu, ja zvolám. Nie, že my zabaríkame tam pod... Ty, ale tam mnou nechod. Kopíruješ ma. Nie, tak nie. Som nechcel ísť. Tuto! Vieš, že ma jumpscaruje. Počkáte to si dáme. Je to vrtiť. Babaško, prepáč, ale... Čo rozvrtiť? Tak aj seba som. Pozor! Dobre, ale... Čo ideme ničiť? Ale som na telefóne, nevidím toľko, to nevadí. Trošku vadí. Ale nevadí, ja to tak ty hráš iba. Ničiť čo? Ideme si spavnúť budovu. Jaký máš kozu, som tam bol? Ríše. Pajte sem. Ty čestríge. Dobrá som to. Než mi niekto... 3, 0, 0. To... Up, down. Vysoko. Nejdem jak to, je paprika. Oni ju ničia, nesranduj. To už ani som není hore To a... čo je? Však to je tá budova, ty. Aha. Jasne. Myslím, že som taká celá tá budova. Ale... No dobré, už som hore konečne. No, brď. A tam máš asi Dobre. minulé svietadlo. Už je pekný výhľad, jo. Pekný výhľad. Dobre, ja idem hore. Ty vole, ale tu je krása. Teraz mi to padne. Ja viem niečo, ja to viem. Ja idem hore. Zakryčka. Žum. Páči tu. Tak to som za... Blabo! Padne ten pandrlák. Musí zaplávať.
to budowa. Zawsze. Ben. Red. Czy to prawda? A! Dobre. Red to. Red. A szpapina. Slash papkina. Wiecie, mój rad robili Watermelon Sandbox. Standard pumpkin. Ja. A my to będziemy czegoś. Ja zakupię. Zapijmy do klucza. O. I była rekreacja jako jak ona kopiła, coś tam widziała. Jaj! Kupię jaki mecz. Jaj, tak to są... Dobra, super. Końca sobie na emeraldy. Dobra. Papin. Jaj! Brawo, biczka. Papin się postawił. Ty vole. Nezabudnite dať like a odber, prosím, lebo chcel by som mať 50 odberov kvôli vysielaním na život. Teraz mám akurát len 40. Ešte 10 odberov mi chýba. Budeme vysielať na život. Že máte? Jo, a pak já jsem ho do papína. Okým. Teraz ho smažím. Ty vole. A vedel do bazéna. Vybral jsem Jaj! na vykrovácanie. Ty vole, ale toto... Papín uvězněným. Kukním o vykrovácáku. Dobre, ale to táto budova, no, to sú trošku. Kukně Ale, vykrovácáky papín. Ja blížím. Kukně Ja- vykrovácáky papín. Ja ešte zabijem sám seba, hej? Papín. Ty vole. Jak se volá ten pomeranci potom? Tam. O! Dobre. Tak. To musíš spavnúť čo? Apple. Zasiu to papkána. Matejko, nemusíš rúčať. Jak ho si dám? Je policajt. Teda. Trošku si ho zničím. Trošku veľa. Teda! Vole. Vypni mi one. Wi-Fi, nechcem, aby mi chodili reklamy. Viečko mi majte. Ja sa chcem. Tu budú. Takto sa chcem. Hej! Maťko, no. Tyro! Maťej! Tak Nechcem! No, neutravuj ma, Maťej, ako... Čo majú potom? Musíš si to dať ešte raz.
Čo? Neviem. Za mnou. Haló. Čo nejsi za mnou? Ja mám. Haló. Jablko vyprasa sa Dobre. To som zomrel. Ja mám nápad. To dobre bude. Dobre. Easy. Ty vole, dobre. Ja vidím, čo to bude. Poď, poď. Ne, devla. Ja som to... Áno. vyprovádza papier. Toto je na morena. Akože to chceš povedať, že bolo... Koľko to stríči? Ne. A ja viem, že si asi nahráme. Kde to je? No, Čirtover. Ty vole. Aspoň načo idem asi do však tam máme schody. Keď máš pomáš odbucnúť, tak to ti vylepím, že odlecíš na más. A jak ti mu vylepí na hubu? Teda, bagnu. Takže ako nemám Robuxy. No, opäť tu by. Tak do skrytý. Nemáš roboty. Sami nesme. Ty vole, tak ty si ma skoro trafil, čo? Čo si ma skoro trafil, čo? Ty vole, to som mal trafiť. Čo? Alebo ideme tu. Ty čo tam? To nevieš? Ty vole! Ty svíňa. Malý. Ja už som mi padlo tiež. Ty mi dáš slepku a tak si ja vylepím. Ja viem, čo ti hráš. Ja viem, čo ti hráš. Roblox. Nie. Dobre, to ste si nemali švinúť. Kurníka. Roblox. 5 a 4 je 9. Daj to, že dostaneš koberec. Nechcem. Ale koberec dostaneš. Nevadí. To mi nevadí. Chcem A moju snahu. dostaneš 400 000. Chcem moju krásnu snahu. A dostaneš 300 000. No. 2 coins. Čo som opýtal? A to je čo? A to je čo? Error, čakaj. Veci, neviem. Ty si debil. To si povedal. Si debil. Ty si odinštaloval Roblox. Kto si odinštaloval? Ty si sa odinštaloval. Ty si odinštaloval mozog. To si zistil už teraz. Vidíš? Lebo to nevieš robiť. 6, 4, 3, 2, 1. Tam to Nohy figura, nohy figura, nohy figura. Aha. Dobre. Ona ma kopíruje. Rýchle, správne zvon, že chod. Ty ticho buď. Aha. Kedy som to bol? Zabudol. Haha. Ty som ešte raz.
co budeš? Boj. Nerob. Dobre, super. Idem ti tu kúkať YouTube. Ne, prečo? Cože nie? One teleport. OK. Idem si kúknúť tvoj YouTube. Prečo? Lebo idem ti kúkať videa. No dobre. Vypadol internet, či čo? Áno. Áno? Nie. To prečo mi nejde mobil? Lebo to nevieš, to prdele. Čau. A toto je čo? Nie nejaké kozlo? Čo? To je nejaké kozlo? Čo si spiaj? Áno, ja. Páčenka. No, ty nube. Ty si rúbe. Ty si nube. Dobre, to zabil. Haha. Čo ti vypadá? Prestaň. Dobre. Ja som najlepší hráč v tejto hre. do prdele. Ja tu vypadám jak šmolko. Jasná. No, tak si dáte som na Ty prdel. vole. Tak toto zabíjam. Tak toto, dobre. Som tu prvý. Dobrý den. Dobre. A to je čo ako? Tvoje. Ako to budem chodiť jak kočka pomalá? Chceš áno. Ty si fakt blbý. Však Johnny sa na mňa more. Morena. Ja? Dobrý den. Neviem, prečo tak zaplujem, že odletíš. Moment. Aha. Dobrý den. Daj mu facku. Sa mi podarilo. Mamakaj už. Do ja? Ne, táto vecička. Ježiš, to som zabil. Okay. Dobre. Čo. Výborný táto, dobrý táto. To sa mi to dostalo treba. Nechoj to. Rivalsky. Ja sa to hrávam, mňa to zabíjali jak antiky. Si hral Rivalsku? Oletka. Ja som hral Rivals. Tam je teraz. No, ty je to lučko. Let's go. Čo idem hrať? Aha, tak to nejdem ani. Jasnečka, že nejdeš. A vieš, ja tam mám mytik? Čo za mytík? Ty si mytík. No, zbrň dobrú tu. No, vidíš to. One. Ja mám tu ešte one. Dáš toto modré, to sa tak one nasvíje. Poď do koša. O. Poď do červeného koša. Ne? Nemám si ísť sem. Čo si tu? Dobrý. Ešte daj to modré. Ty modré ja viem už. A že sa vymienia zbraň. Teď bude dvojka.
Čo je? Modré práve. Chod do toho koša, vyber si nejakú zbraň do toho koša. No do tohoto červeného. Však daj mi toto. Ale dobre. Ty to postráčaš. Ty si nubák. No dobre, tak už nie. Starus. Na to! A ne. Oj. A on ťa vie, že zabije. No. Jak sa môže byť? No jak rýchlo bole? Čo je? On má také dobré zbranie. Dobre. Ty vole, nevytrubuj. Kde si ty? Poď sem, Bráško. On ti napíše ešte, tu ti napíše zbranie. Čo? No dal. Si dobrý. Dobre, Nevytrubuj. Kde? No horko. A tak ti umrel. Kde? To nedám. To nedám. Oni za Kristofána. Ty nevieš, však si dá inú zbraň. Dobre, ne. A dobre. Tam bol. Ja som nevidel. Nubák si, nubák. Hej! Oh my gosh! Dobre. Postrech. Let's go. Kde? Neporazí. Entita do ticho. Pokiaľ som raz Junusom. Čo? Opatrný do prčíc. To nedá. Či si nubák? No a? A tak ty, keď si taký frajer, tak poď kľudno. Ja ti to nespravím. Zrob si si. Ja to budem malátý. Nebudem. Ty kokos. Kde si? Prečo sa mi nejde takto dať? Čo? Ty buď ticho už Ja teraz. nejde mi takto kamera. Odri. No a čo? Odri sa. No a čo? Neviem, papa. Si hnusoba. Si hnusoba. Tak hraj niečo iné. Ne, chorník správť, však nechcem iné hrať. Neviem. Na. Nehraj spôr z tej hry. A ja ti dám. Čau, čau, čau. Napáliť to vôbec. A idem stranovať. Čau. Dobre.
8, to mam 0 naboi. Możesz ci wymienić z broni? Ja ci ukażę. Ale... Idź. Jasne, że nie. Ja ci to ukażę. No, ukaż. Chodź Gdzie dole? no, chodź dalej. Chodź do tego koszyka, to co ci ukazuję. Tu si możesz wymienić jakie chcesz branie. Dobra, to czak. Teraz si możesz dać choć jaką chcesz. Tu masz. To jest strasznie dobra rzecz. To co mała było, to dobre. To jest jump na skończenie. Także masz. To jest tutaj. Poczekaj. No dobra, tak wiem jeszcze raz. A to. Tak. Matrix to na bocie. I siwe. To jest taka dra. Technika. Co ty myślisz? No, a? Co wygląda Tetrix? No dobra. Tu trenujesz, jakbyś był dobry. Tej to grę. Mega silna. Wiesz? To wyrazy takie nigdy nie minie tie strzelaczki. Tato cię sam nigdy nie minie. Ta open zbrań. Dobry. Prawdziwe sesy umiesz. Dobry. A to masz spodsylenie. Coś tam gram. Widzisz to ma że Aha. nigdy taki nie minie. Idę. To ma ręce. A ty też si dasz zło i tak będziesz strzelać. Ty si dasz, że się da si do kosza. Dobry. Jest branski się. Let's go. Daj si. Ale ty nie powód, ja si dám svůj. Všetky sú OP. Je to ti strašne dávajú veľa. Čo bude Miču? Ty vole, to čo je? Mrť. Počkaj. Musíš jaký skočiť. Co dole? Poď.
ich masz 0. Nie możesz liczyć, lebo ich było iba 2, takže liczyć minus. Używajcie ich 0. Gdzie zniczyli? Masz 0 jumpu. Tu ci ukazuje. Masz 0. Dobry. Tak, to filmy. Snajperku si dám, snajperku. Snajperku. Teraz toto. Mm. To je dobré, šerečky. To strieľa mega rýchlo. Bialy sa nedá zabiť. Shit. On má tak 300 HP. Zaskočíš. Bla 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 bla. Dobry. Masz 11. Możesz do rana tam trenować. Ja wiem. A chcesz? Teoretycznie mamy uczyć one. Który chodzi do albo śpiewa.
Wolę, chodź. Co? Ok. Dobry, chodź. Let's go. Racja nie ma być same raczyno. Dobra. A ja zawsze bardzo nie. Od jednej. Mraczną. Od 11 będzie Co ci damy? tego karcinę. RPGczku. O. Spray. Dobra. Bo tu pałko. Co cicho? O tu pałko, tak zigodisko. A Idę się masz to cheat cars. Czy gradania? I vole. Čo je? Ha. Teraz.
To skúsime dať. Hehe. Mal nasadí. No, Čo vlastne biológie? čo? Neviem, Určite si nevedel. ale vedel. Táto by som... No, na dvojku. Táto mám do... Áno, Ja vám to aj tak nevyhodím. Ja neznám. áno, Áno? Ja som len áno. Dobre. Aj natáčaš videoko? Aj natáčaš videjko? Áno. A potom na mňa pustíš. Dobre. Ale ochrániš ma pred Ja pôjdem palkový. Čo? Ja pôjdem palkový. Obec si pôjdem palkovi. Máte, pozeraj. Pozeraj. Nie som nahnevaný, že ma nechceš ochrániť pred mojim autom. To je, že či si už vybavený dobre. To čierne. Náboju. Dobre, takže na dnešok to asi bolo aj všetko. A možno máme ďalšie videjko oneskoro, ale nezabudnite dať like a odber teda. A asi končíme teda, takže čau.